fio te folofo fatalo fatu le ta fo le sunga te ta ya wa nga nga switcha moto tas pasta wili papu e meset fatu ya tiana ya man no far te nane le official committee wa ya pa filo ya tu le sunga le te ulo pas atan wasa ya meset fatu ya ave ya man no far te nane ya le sunga le Augustus nga wa pasa pali ya feta maspa we mese ya fatu ya lasi man no far fi fatal fatu le pa yo finga wenga le tua fa fa le maluma fa fa truia ya la fanga ya ono fa man nga wenga Yesu mese le lo nga wenga street sa moto tasi la langya to fi te fo from fatal fatu le ta fo ile swafo Yesu Kristo lo tatuli te fa per tuai ta lofa lava la mataina tatu sauninga ni tai au e le vi ingo le tua foi tātou te tāno. Ia ovo a uelo mātou te mai le lo soi fue le langi. O awa no mātou te sa ili a ile manui o lau fio. Ai mese le li ie, le nei tae o fōru mana o mia le so sani mea le mana lo ngang pa ia. Mea whinga luenga wha tau waa, o tu la ia fola ma wha solo whina ngalo le tae o nei. A lofa le tua ia le ufa unga mana. So sani atu fo ile atua le wha fonga e mese le mai tau mai, ma le sira mai. O le ba ia o lo watunu, lalolangi a toa le nei tae. Ia le ia ufa unia. Le la mātou te tālo lo lang suafa Yesu Kristo o le mara utoi nei. Amen. O le a maua se mau e te taina i tātou le nei tae au fou. E mai le fionga le tua. Tusi o Yosua. Yosua lo na matau poe lua sumar wha.
Aulona mata a foi upu se fulu ma le fa se fa pa mai lona foi upu se ma le vanu a maua so wa no na fai taule ai a or foi upu se fulu ma le lima o I o le a maua ele manatu au tu o le au le tu mo e ma o le tai au ne fa mai fa mtalanga tu spia pe a fai foi ele anga ya te o tu ona au na ya yowa ina filifili ia o tau le asone po o wai tau te au na iai po o tua na au na iai o tau tama o e sai le lai tu o le vaitafe po o tua o sa mori e o la tau le nuu o tau no nofo hai a o au nei malo ua inga ma tau te au na iai o ia lo whamatala ai e Yosua ia le mea tupu le nuu o Israel le tele o mea lofa ma le tele o mea le lei na whaia Yosua mo Israel pe tai e le ima whawhai le nuu o le atua whamai le whaamtalanga ar whaipu suma le tonu te whaitawina mo tātou le taone whamai ua aufo ina atu ia te outou le nuu na le whaatinga ina ai outou ma a ai outou tau te lei whaia, tau te nofo ai, wo tau ai foi I tō vine, ma tō libe tau te lei tō ina. O le mele whamtala ina I o sua I nei. O lea, ua nofo tangata Israel ua fo ina atu I ai, e le ngata ua fo ina atu ia te tau le nuu, o le nuu e le tinga ina I o tau. A le ngata I leo, whamtala ngatu spaia. Ma a ai tau te lei whaia. Ua a ai fo I tangata ia I tō vine, ma tō live la tau te lei, la tau te lei, a ai la tau te lei whaia, la tau te lei au mau ai, pe la tau te lei tō ina, la tau te lei whaia. Whamara whamtalanga whi pasu mana wha. O le nei, ia o tau ma te tau I a Iova. Ma au na ia te ia ma le loto sao, ma le wha maoni, a ia tu ese ina o tua na au na iai, o tau ta maa I le lai tu o la vai tafe. Ma I kupito ma ia o tau au na iai Iova. E te mai tau ina le whaamtalanga tispa ia le tai au ne. Le tele o mele lei na whaia Yosua. I lona taimi ma le awa noa na tuina mai e le atua, e na te teita ina I le nuo Israelu. Pe tai e le maa whawhai, le nuo Israelu. Ona fai mai le whaamtalanga le tuspaia. O le nei, ia o tau mata tau ia Iova. O le upu martala le lei, a orfe au lea na whaailoa ma whaailo, e le au na le tua Yosua mo Israelu. Ina ia ola ma soifua I se soifuanga mata. A le ma whai o na mata urtangata. Ona le ma whai leo na tiai mea ia tuai. O mea ia sa ola ma soifua ai. Le nuo Israelu whaamtalanga le tuspaia. O le nei, ia o tau mata tau ia Iova. I nā whiriwhiri ia o tau mata tau ia Iova. Ma au na ia te ia, ma le loto sao ma le wha maoni, a ia o tau tu ese ina o atua, na au na ai o tau tama I le lai tua na vai tafe. O rono winga, ma mai whaamtalanga tuspa ia. E matua mana o mia le tangata I loa soifua mata. O le tangata e saolo na loto ia Iova. E soifua e wha maon. E loa na ese mea pa ia, ma mea le pa ia. E loa na tu ese ina o atua na au na iaio o tautama ia o na po. Ma le fina ngalo o le atua soifua. Mai le whamtalanga whipe e spurumane lima. Pe a whai foi e le anga ia te outou o na au na ia Iova. I nā whiriwhiri ia o tau le aso nei. Lono winga a whai tau te le mā whawhai. Israelu o na au na I le atua o le so. O le aso e te whiriwhiri ai. Po o whea le atua e te au na iai. Pe te au na I le atua na au na iai sa muri. Pe te au na I le atua na au na iau tau tamai le lai tua la vai tafe. Pe te au na I atua ese. Ai whamai whaamtalanga tangata o le tua. Le tangata o Yosua. O le tangata I ai le atua I lor soifuanga. O le tangata e soifuanga matau. E I loa hawa I le atua. E I leo au susita I whina ngalo o le tua.
fa mai e au na ile tua le loto sa o mare fa maoni fa mai le fa talanga tangata Yosua pe to ofia tangata e au na ye tua ese o ai tangata e au na ye tua o Samuri a o au nei o au tangata o le tua o te iloa ala o le tua fa mai fa talanga Yosua a o nei ma lo ainga ma tu te au na ile tua soifua o le tua tatu au de tai au nei tau tino nei loa tātou lava o au nā Kiriso. O le tai haore nei, e te tau ana e tau tino ai. O lau fo i tau tino ngā. Wha mai whamtalanga tangata Yosua, ma te tau tino whaatasi ai ma Yosua le tai haore nei. Tau tino nei loa. O au lava o au nā a Yesu Kiriso. Wha mai whamtalanga tu spaia. Aua nei liliu ese au mata i se isi mea. Aisea, o tau tala tu spaia, langa o mata e tō sina ngō fie. E wa ai atu ma tilo atu I mea fa ila ai mese o mea fa to sina are li o le lalolangi ona se ai le o le ala ale fa mai fa mtalanga tu spaia awa ni liliu ese o mata I se isi mea ai a ia matau I le atua a e matau I le atua wo o le tai au nei ona le mafaile na to sina ngo fie lau ba ai mea fa tau ba o mea mawave mawae, o mea tuwai o le soifuanga. Ai whamai whamtalanga tu spaia, o le mana onga o le tua mo o e maau le tai aure nei, ia ngia pea, ia ngia pea le tanga vai, le fua o le tulaha fono o le tua. Aua nei tineia, aua nei tu lolo, aua nei tu ua ilalo, a ia ngia pe lunga le tanga mai lea. O le ara tanga mai, le tula fono le tua, se folu polo inga, tasi ni me tau le tula fono, fa mai le tua o ie te tau na o lai tangata o le tua. E loa i tangata e matau le tua, a e matau le tua, o na e ola le tula fono le tua. Fa mai whamtalanga tu spaia, ia tu ina atu o oe lava I ana polo inga. Awa o loo iai, la tau ele o mawhai o na au na iai. Atu I le atua, ai au na I atua ese. Le wha pēnare so I whanga. E o menea so, e wha afia. O na wha matala ma wha iloa. Ma wha susuru le la mepa o le tala le lea Keriso Yesu. Le a fionga le atua. Pe ta I le maa whawhai. E wha pēnare o na pō. I sa wā elu I la retino. E wha pēnare fo I sa wā elu whale anganga. O mai nat wha mtalanga tu spaia. Ai au na isi atua o tupua ia e te tau o na tia ese no winga a whai e soifua ma e ola I le soifua tuai o mea ia sa whakapena na ola I Israelu wha mai le whiau o le tai aura nei le ai ngai o le atua e te tau o na tia ese e te tau o na mawae e te tau o na fufulu e te tau o na soloia e sea ai sea e le te tau mo oe e le ala ngā te tau fo I moau o I tātou o tangata o le ainga o le atua o mai le whamtalanga tu spaia e tau o le tau nei a wā o le atua fuwao Israelu na te whaatanga ina se fili e whaapea I a Yesu o mai a na vāenga mua le whau o le atua le tau nei ia o tau mata tau I a Iova en marna o mia ile kalesia mare ainga o le tua ile tangata o le tua e te tau na soifua se soifua mata e te tau na iloa na se ese mea pa ia ma mea le pa ia ma mai mo mau fionga le tua te no me ono na fupelo se mar fa na polo ai mai fo Yehova ia te ilato ia fai nei tu la fono o malava ia mata tau ia Yehova o lono winga o le ala e manuia ai tangata tai totas ai mese le ainga ma le kalesia a le atua pa mai whamtalanga whiau le atua ma le upo le atua tane na polo ai mai fo Yehova ia te ilato ia whaia nei lono winga o mele na polo ai mai Yehova ina I mawhai na tātou whaia le tu la fono nena mai le atua e te soifua ma o wola ai ma feita wina na fionga le tua de taune ia mata tau ia Yehova lo tātou atua ina ia manuia ai tātou I asa uma ina ia na whaola ina I tātou pei o le aso nei ma ia le mone mau le apostolo Paulo ia Efeso 5 na whupelo sumana tas ia ususi ta I le tasi ma le matau I le atua
te le taimi te le aso e te fai mai ai o te alofa i lo uso a tangata e o te alofa i le atua ai te le iloa alofa i lo uso a tangata te le taimi e te usita i le atua ai te le usita i lo uso a tangata ai fai mai fam talanga o au le tua tane ia usita i le tasi ma le matau i le atua no winga o le wha maoninga o lo usita i le atua ia e lo fo usita i le si o uso a tangata pa mai le upua le atua mo le maua le apostolo Paulo Filipe lua no fupasuma le lua o le nei le au pele fa pe ono o tu ana mai le au noa lono winga le au nanga ma le tangata i lo usitai e matau ia Iova e le na o nei matai au a o aso uma au ana i le atua i le au noa e le ngata i no tātou no nofo ma outou a o le nei ua tili ai no o i le iai a te outou amen o le me beto sili o na tāua le whamai whamtalanga ana apostolo Paulo ilana e kaine si Filipi whamai e tangata e ana a o iai le apostolo whaatasim Filipi ai a le iai le apostolo so le e a tili e na au na tangata i le atua amen lono winga o le waunanga tangata o le atua e tutusa le iai o le taitai ma le iai a o le tangata ia na te langona ina le ngaruenga le ngangpaia e au na i loto sao e au na ma le whaamaoli i le atua pe iai le taitai pe le iai e au na lava ia ona o Yesu amen ma mai le whamtalanga tuspaia alu ese le apostolum Filipi e a tili e ona au na tangata a ole nei ua tili ai ina ua ole iai a te outou ia outou ngā lulue a iai ma le matau ma le ngatete ina ia whaola ina outou amen nono winga o fualiali e iloa i tangata o le atua o tangata e ngā lulue a iai nono winga aso uma daily e ngā lue be aso uma lava aisea famai famtalanga tuspaia e le ngata e ngā lue a iai ai ngā lue ma le matau e ngā lue ma le ngatete aisea ina ia whaola ina outou ma maia mai ngai lua au le tua mo tātou le tāone au na ia te ia ma le loto sao ma wha maoni mo le maua la fionga le tua le Yosua na loso ma le whāno le whapasuma le ono ona tali mai ai leo le nuu ua whaapea mai ia ma mao lava ia te imatou amen ina ua langona le nuu o Israelu le au lea sa tu ina atu pea ma avea pea la Yosua le tala le leilea ma le au lea le atua ona langona i le tangata le nuu o Israelu ma sui ai la latu tali ona fai mai leo tangata ia ona tali mai ai leo le nuu ua whaapea mai ia ma mao lava ia te imatou o le ale mea ia ma mao ia te imatou ona matou tu o Iova lono winga o le te manatu o le mana onga o le nuu o Israelu ia ma futa pea ma le atua ia so malafa aisea mo iai mo sunungia i ave mano losi o le tala le lei mo latou langona ina le whiaua le atua whamene whamtalanga tuspaia ina ia au na ia tua ese no winga wale te mana o mamao le mafutanga ma le tua o mana o mia le mafuta pea ma le tua ina nei toi au na ia tues pa maia fa wale to mo tatou le taone le Yosua do suma fa pa suma riva ona fai atu ai le o Yosua le no tau te le ma faia ona au na ia Iova awa o le tua pa ia o ia o le tua fua o ia na te le whaamangaloina o tau suratula fono ma ata ma o tau angasala tanu ai ona i tātou tangata o le tua o e mana o mia i le tua e au na i le tua le loto sao e lo au na mare matau ia Iova e au na mare whaamaone i le tua pa mai whaamtalanga tuspaia o le tātou te au na i le tua pa ia o le tua fua o ia na te le whaamangaloina o tau suratula fono ma o tau angasala no winga mana onga o le tua e te tau mo tātou tangata o le tua ona i lona matau ia Iova le tua au na i le tua ma le loto sao au na i le tua ma le whaamaone aisea whamai le tangata o Yosua a o au nei ma loo a inga tusa po whea tau te au na iai a o au a ia ma loo a inga
mātou te auna i le atua soifua. Vaenga tau lo whaua le atua mo tātou te taone. Ia o tautu e se ina o atua sa auna i ai o tauta maha. No winga e te tauna ave ese, e te tauna tu ese. Aisea, whamai whamtalanga whiaua le atua tauna i leupo i o sua. E lua sumar whanau na whapai lua sumar tolu. Ona whai atua i le o ia. O le nei i nā tu ese ia o atua ese. Ua ia te o tau. Ma wai o tau loto ia Iova le tua Israelu. Nono winga e tu ese a tua ese. A tua sa auna ia o tau tama le lai tua vai tafe. A auna o le tua sa auna ia o sa amori. A o i tātou nei. Ma mai whamtalanga tuspa ia. Ma wai o tau loto ia Iova le tua Israelu. E mana o mia le tua le tai aure nei. Le ainga o le tua, wai atu lo tātou loto ia Iova. Tui nātou tātou loto ia te ia, aisea, o ia tātou te manuia ai, o ia tātou te sao loto ai. Ma ia ne, whamtalanga na apostolo Paulo le Roma e ono, no pupe e ono. Ua tātou i lore nei mea. Na whasātau ina whaatasi ma ia lo tātou tangata tuai. Ina ia le whaumatia ai le tino le aksana. O tātou loa ma mana malama. I le mafuanga na masoi le alo le tui ka le vario. Ona o oi maha. A le whamaina na apostolo Paulo le tai aune nei. O tātou i lore nei mea. Na whasātau ina whaatasi ma ia lo tātou tangata tuai. Ma vere ma liwa Yesu Kiriso. Ma wala na whasātau ina ai. Ma whamangalo ai. Le tangata tuai. A ua tūlai mai ua tangata fau. Wa alu le ola tuai. A ua sau le ola fau. Ma mai le whamtalanga ana apostol. Ina ia whaumatia i le tino le angsana. Ina ia le toe whaapolonga ina i tātou i le angsana. No winga le tātou wola le lo fatunoa. Pi tai. E whaataritari lo tātou tau i le tai au le aso e fio mai a Yesu. Roma e fitu ron whaupe ono. A ole nei. Ua te talaina i tātou. Nai le tūla whono sa tau fia ai i tātou. Ina ua tātou woti. O lea ua tātou au na ai i la le nganga fō. Ai le i la le tusitu ai. Ma fuanga le ua tātou wola i le ola fō. Ona ua mawai mea tuai upo le apostolo. Lua ko nita lima no po suma fitu. Ua mawai leo langa tuai whauta. Ua o mai leo la fau. Aisea. Pa mai whamtalanga na apostolo. A ole nei. Ua te talaina i tātou nai le tu la fono. Sa whai mapolonga i na po Israel. Ai whamai whamtalanga tuspa ia sa tau fia i tātou. Ina ua tātou wot. O lea ua tātou au nai i lare ngana. Ai le i lare tusituai. Le utua le whaua le tomo tātou le tāne. Tau tino nei loa. O tātou lava o au nā ke wiso. O le asau tali le tai aune nei. Whamata o le asau tau tinonga. Whamata te lua tau tino whaatasi ma Yosua le tai aune nei. Le tau tinonga a Yosua. Tau tino a Yosua. Pole o taupo whea tau te au auna iai. Pau tau te au auna i atua o Samuri. Pe tau te au auna i atua na au auna iai o tātou tamai le lai tua la vai tafe. A o au nei. Ma lou ainga. Ma tau te au nei le atua soifua. Le au tua le au le tai au nei. Le ainga o le atua. Tau tino nei loa. Tau tino nei loa. O tātou lava o au na a ke riso Yesu. O le au le atua mo oi ma u le tai au nei. Tau nei so sa mani mana o le nganga o le atua. Fa mai a le au le atua. Ma le tau tinonga le tangata o Yesu. Tau tino nei loa. O tātou lava o au na a Kiriso. Suafo Yesu. Amen. Tātou te tāno. Iovo aura mātou tamā le lang. Mātou whaafitai le atua. I le ngaruenga mana. Le ngaruenga sirisiri ese alo ngang pa ia. E pa i whiringalo mo mātou wha moe moe. Mātou te langona i nā ai lo feta lai mai. Mau mātou willingi o mātou loto. Mātou te ola ai le soifuanga lea. O tangata e matau ia te oe. E au na male loto sao. Au na male wha maoni i lau ngā nuenga. A wa mātou loe leo te umisi aso.
ona e fio mai ei lea mo le tau i le tangata malana sa fai. Mātou te talo whamanuia le tue le karisia wao. Whamanuia Pastor Willie ma le teitaino rau ngā ruenga. A mese le official committee ma le au au rau ngā ruenga sofitu. Mai mātou umalawa i le lalo langi atoa. I ai au whamleanga lo lau suafu Yesu. Mātou wole ma la au tuene. Amen.